Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puh apa? Puh apa sinan cira? Nyulun tengah tibuk becunnya. Busi, ku berani Kanada kasinan, kenal kau? Anak payah lungo. Inan remedi ngon lun inan. Tebal lagi oleh lun sit. Atas si hangga kerja wow hai buci yang raya menghabar ke kacau agam kerja kafe gede. Ada ya buci palih. Kahban berusaha keri agam hai. Beh? Kecil foto jadah, baik kamu ngaku-ngaku undang. Jadah kau foto. Kau pegah nak jadah Ruhul Fatah Telimum. Kau pegah, pak jadah, cik kau foto no. Aku biar apa? Kau le saya pungo dengan haba ke aku pungo mendung bina ulama tuhu. Bina ketua-ketua celek bui-bui tegut. Tersut tilu mendung. Maka habaraya dengan habaraya ke hawanya nalu tegai korupsi. Maka kah rai tro ke dengan peng korupsi. Urang mu ilme nak pegah dro mu ilme. Urang mu ilme menafek le nan kreh hinan. Purti pukau burung hukum burung tujuh dum. Kreh ilme ke pegah. Purti pelara burung tujuh dum ke pegah kreh ilme ke no balun. Ha? Pu tugah ke ti bro ke gam. Ke pegah kreh ilme. Urang mu ilme. Hana pernah dro maku dro mu ilme. Ulama menancit hana pernah ke maku dro ulama. Urang mu ilme hana ke dupa dro ke bawah mu ilme. Tapi manusia munafeknya jino kerja mengaku doi ilmu kerja mengaku doi ulama. Ya subhanallah. Baik munafik je ke umat Islam. Umat Islam hana giyu bangga-banggakan diri dan hanggebi ria umat Islam na gedepu. Nya kaduk dalam dayah ke pegah hayah ke kedua. Tapi hukum hana kedepak pedu. Alah ya gampang. Busi, kau pegah dalam hadis. Al-takabbul alal ma takabbir sadakah busi. Sombong ya tu hurung sombong sedekah. Jadi lun pu sombong draw atuh draw ke lun tengah lun mu sedekah buci. Jadi wajar le apa sombong-sombong draw dia atuh draw ke tengah lun mu sedekah nyo tengah lun mamai. Menyangon draw ke. Cik tua tak pergentul lah bal. Baik kaya ti hadis, dalam hadis mandum betul. Tapi utak perutih dalam munafik dum hana ditimang dalam hadis. Baik kaya ti hadis. Hadis mandum riwayat Rasulullahnya mandum betul. Ya, tapi hana katanggapi pu bermakna dalam hadisnya. Yang melaksanakan. Hana kelaksanakan yang lagi dalam hadis. Baik kaya ceramah kena kaya ti hadis kena baklun ada kabut kitab kuning, kitab hijau, kitab tikurung jikat. Hana pu kaya ceramah kena baklun. Kutri yang toh ulama warisatul anbiya, yang toh ulama suhu dan yang toh perti Islam munafik. Lundri hana payah kah purno. Ilun wali ku ulama. Jadi kon label kata ayat ti label hadis kena baklun. Bah? Draw ke je mukabut lanjut. Buka pegah. Mukabut lanjut ke. Mukabut Quran lanjut. Minta Quran hadis. Kau baca Quran lanjut ke. Kecil baca Quran dia ni dengar. Kaya tobat lun, kaya tobat iya kementong baik toto bak burung tujuh, kaya tobat ulama-ulama suhu ile baik toto bak burung tujuh. Nah, lun hana payah kaya tobat karena lun hana bersangkutan dengan hukum demokrasi. Yang lun lawan you know perti-perti kah yang kong-kong pekong hukum demokrasi, perti gure-gure kah yang dong-dong bak pintu berhala laknatillah, yang kenyan yang boleh lun lawan. Yang lun hana mesti kaya tobat. Kayu tobat ile but kesyirikan yang kau pubut le gure-gure kah ile. Ya, baru lun bertobat. Karena lun belum pernah lun persyirik, lun pu wajib yang kesyirikan, belum pernah lun pegah yang kebatilan, yang hak, anak tahun pernah lun pegah. Yang tapi gure-gure wakahnya perti-perti burung tujuh hibli. Payah takun kafe mi jakrung dum. Jadai pekong burung tujuh dum. Hukum-hukum berhala jadai pekong. Bahkan dipuwajib dalam pilpres. Maka yahkah dan anak murid-murid lain mungkin diikut gure-gure munafik dum. Ya, perti Yahudi Mesir Bandung. Pakai hati dengan hadisnya, dengan hadis je, dengan kata taklim je yang nasuah ke dibak lun. Lun toh yang toh ulama, lun toh yang toh umat Islam yang betul, yang sahih, yang sah takun umat Islam. Yang kong-kong burung tujuh putih manusia munafik dia pegah umat Islam kan. Kau wajib kunnya. Putih Islam munafik yang pukong dong-dong bak pintu penguasa. Kau wajib menyertoke sama amdum.
Dayah-dayah kutut pinah kitab suci Al-Quran. Kutut ubena dayah-dayah Islam munafik dum. Putih dayah-dayah kufar yak pegok peng dum mina yak pegok bisnis dalam dayah dum. Abusi. Dengar na yang pegah dalam buat media. Aku rupanya cik berumpungo busi. Urang gimana urang kata try abang mobile Kanada le plung ke. Alah ya buci big ke takit aku urang. Buci. Nyan kan. Kapo halu nikah kak ke ile. Yan betul. Baik kat ceramah ke gop. Nya keluarga roh ay ceramah. Ingat hai buci, ada mati ke kena waceh dengan ibu. Yang penikah mak kah ngaya kah jamun ulama buci. Yang tu mana kah tengah punya mati kena ibu buci. Anak yak tanam ro kehinan. Kau ingat hai buci. Sadar ke tiga lagi mentang gumung golang kiamat donya mentang buka pintu taubat ke kun ulama. Karena tayang ke ulama. Iban ke kun ulama ile. Si bro-bronya ulama nyan si got tanya orang awam buci. Si bro-bronya bud ulama si got tanya orang awam nyan buci. Benar kata pulih ro ke. Kepegah na apa Quran ngadi jut ke Quran ngadi pun tamputan kamai. Menyukruannya nak kah you baca ngong gure kah jit lun pedu tapi long hana pule lun jak lafazkan hadis. Ngong manusia munafik yang ditipu hadis namun hana dilaksanakan lagi hukum. Hana pule. Nyan munafik sun lagi kenyan. Hadis ditipu, hukum ditipu tapi hana dilaksanakan yang lagi hukum. Yang kenyan putih Islam munafik. Hana tu bangga dengan le ditipu bafi je kafai kitab suci Al-Quran nyan. Belum tentu ya juga. Ya, mihana ka pekang hukum po gadak ka mafai jit. Itu bir kelam punggung kelam dunte diterima amal ke. Ya mi mentong mendahoh ba hukum dahud mentong pekang hukum berhala hang diterima ibadah ke. Na ke depu. Ke beriate ngo YouTube lun hana lun you subscribe hana lun you like. Yang na pu akhiri. Hana pu akhiri jangan mandum berkehendak po da Allah. Hana maksud lun yak pegah peng, yak minta peng. Yang lun pegah yang hak. Yang lun lawan purti Islam munafik lagi-lagi gurih wakah ya. Jaitat bangsa mulia, bangsa Aceh kedeploh pikiran dengan video lun. Alhamdulillah. Kadituri yang toh ulama warisatul anbiya, yang toh ulama suhu laknatillah. Ya, jadi di antara dua boh ulamanya nino bangsa Aceh kadi timang-timang. Jadi berakhirin dengan video lun. Bajing lun lebih munafik longkah awakkah. Yang cok video lun yang kayak abanan lun yang kah sebut nan lun. Yang ke awakkah yang munafik seperti Islam munafik yang galak cu video gap fitnah ada gap. Mupat lo mata gap. Yang seperti awak draw ke. Yang kon bagian abusi ditenak ulama suhu dihujah ulama suhu. Karena apa kon dihujah? Ka melewati batas kezaliman karena memfonis atas orang lain. Maka lun hujah. Ya, perkara hujah ulama suhu laknatilahnya nyan urusan lun dengan pod Allah kon ngurusan-urusan awak drog. Okey? Kedupu katham yang kedupu dikah kau lun temena abak komen yang dua lehedro. Putih Islam munafik yang kalau anggap kafir duman. Kon Islam. Yang sokong lun merpuluh ribu alhamdulillah tino bak lun. Behana kedupu meretuh ribe urang tokong lun. Si putih tuha muda bantaboh keluarga na yang tokong lun. Yang bengihnya kompurte anu bui duma anu pancuri tujuh anu korupsi anu tengkui mum calek dum. Yang purte anu PNS dum yang bengih gelun. Tapi minyo anu purte betul-betul yang anu tengku malem. InsyaAllah golong pernah bengih. Golong pernah dikhen kelun. Golong pernah dihinggulun. Cuma Islam munafik lagi-lagi awakkah yang seperti penyembah berhala burung tujuh, burung gepeng. Yang ke awakkah seperti kamu murtad dum. Behana kedupu. Nak kedupu. Ada lun temung esensinya pihana pulai peng idun. Kecok kekah peng pun na pulai ke YouTube lun kekah. Kujuk papa su tiga baik duk ke sinan. Ilung hana lung harap peng dino demi Allah ku hana tahu bayu YouTube lun. Baik ka pukir dikah lun ku harap puang ino ba YouTube piu-piu hule ba. Piu-piu hule. Gaji lun gaji gubernur Aceh raya gaji lun ni no. Hana pule lun gaji ba YouTube nya.
Gaji draw ke sino put amak ino lun kerja tino alhamdulillah. Baik ka pergi di kahpu lun kon tiagam celet-celet tino. Kon tiagam mita pegopeng age-age bui lain cok video lun cu upload peduk ba YouTube online yan you like you subscribe. Yan kon bagian abusi. Video abusi punya abusi kolek peng tino dung put amak sit peng. Tapi hana perlepeng abusinya. Ha? Yang pelai ku peluah bangsa Aceh fikiran nak dituri ulama suhula nak tilah dan nak dituri ulama warisatul anbiya. Baik ka ulama. Apa ulama munafik du mah. Putih bui-bui segut. Menya betul ulama kayu rom kutuk dia kayu berdoa kayu bui yatin dia kena buat lun. Lun berdemi Allah lun terima memang yang ulama yang lun hujah lun siap berdemi Allah bah gerong kutuk de lun de Allah. Kibar lun pegah lam. Pegah wakah kejut. Belagi lun pegah. Belagi lun kun kejut. Ha? Kejut kun. Hantam pernah dalam sejarah tino ha? Hantam pernah dalam sejarah. Ha? Gempa ke peruh tempat ibadah oleh Allah hantam pernah dalam sejarah. Cuma khusus di Aceh tegai. Ha? Masjid puncak masjid ke peruh oleh Allah. Ha? Tempat dayah kufar ke peruh oleh Allah. Nyan pu tanda. Pertelun geram kutuk oleh Allah. Segahlam kejadian gempa di Aceh yang heret masjidnya kalun hina ulama suhu. Laknatilah. Kon ban banyo firalun. Ikah ban gadrilun. Tun warbe di kurung belahnya gadrilun. Firalun hana kedujan nikah. Media lun hana kedujan nikah.